kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya kay lakit dimot, nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinateng asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam, nanang. Nateng la ka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kayat yu aya, karne. Baknang kayo aya. Na, adama trabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga ron nagtipid tayo, nanang. Makitkita yung mo't siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinateng iti salunat. Ay, tsak kayat tinateng. Apay anapili kay launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamang mangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamot ngayon anak. Siguradwak amaamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, ken Manang Lara. Sakto manan ti pagbalin ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot ka nayon. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsat. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabusan da nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay, kaamangan no adama inaramid mo, adi na nagustuhan. Imbalang ko lang mo tinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay, nawaw. Apay ngamin nga imbalang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang akanayaw. Di nakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat mo't laang tinatang iti salunat kabsat. No siya, jak kayat tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko na nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaban na, Clara anak ka. Anya nga may nanti gagarayo. Imayak, taglablabusin ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni ang hilito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agung ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni ang hilito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan maistresak iter aramidan ti kabsat mau. Hello, ang hilito. At daak pa lang dito yung pagtrabawak, manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasayaat mo't tanapatagti ibagakang ka. Apay ka di, manang. Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing tilanga na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kwa na aya? Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asao, manang. Ay nawaw, ipalawag mo anasaya at kang kwa na saan ang masapul nga iyungat mo. Kasano ngamin ka? Irespeto mo't ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti bagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanangan. Saan mat siguro nga umay ni nanang dito, no saan agrabi ti araramidam ken kwa na. Ay na, manang. Namum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto itibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay? Ada inted ko itay lakay. Nakaturog mo tin nagitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanyak. Kaya't ni nanang ti agnaad dito'y balay lakay. Saan da ngamin nga agkin naawatan iti kapsat ko. Isumat lagayam nga imay dito'y balay. Wan lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay.
Mabalin ka di nga agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. Adamot bakante o silid. Isulat tan ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatam ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam kapsat. Wan kabsa, mayat tibiyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kun sa anak ang mabambanaw, tawan mo't araramid ho. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara titulong ko, kabsat. Ay nawaw, pag kunaamat, Takabailan na nga aramidin amin. Dayjay pa'y tikunam. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalataa, anak mo mo't dayjay. Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdam akabsat. Anya manan ti aramidam ijay. Amumun ano, anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Iso nga rod matiliw-liwamay. Isiram toki di ti isturmo tamapan ta makisugal kabsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay? Aday ti bag ko bakit. Kita kami dyan. Kompleto ka di? Wan bakit kompleto. Ni nanang, awan mo't ang makita. Adda na panan na. Sa dinaw, Iti ayan ti gayem na. Sigurado amalam tumanan ti panagawid na dayjay. anyat aramidon day dyan. Ti ko na ni nanang kat agi istoryada kanumot. Hagasang man day ta nga istoryada. Agmalmalo. Gagangay ti babakit alakay. Awan mat ngaminan daddu mga aramiden da. Kasangsangpet yu laang, nanang? Anak ka. Sa dino tinagapan nyo kadagiti ubain. Iti ayan ni Marisona. In-deliver mi ti order na kanyak. Kastaya. Adamat na lutong adobo, nanang. Mangan kayo matan Nakaluto kayo nga rudan, iti pangaldawan tayak. Nanang. Imuna kami matlaangan anangan. Tanala daw kayo ngamin anagawid. Nilakay mo nga'y, nangaldaw ka dain. Nalpasan Si kalaangan ti saan pa'y. Iso nga inbatsyanda ka iti si daem. Ay na, agyaman aklao na yan akaw. Mala, panawan kayo pa'y nga raw, tamangaldawak man mag. Agbayad akon iti utang ko, kabsat biulay. Ay nawaw, naimbag man, tanalagip mo pa kapsat. Nabayagan dayjay nga utang mo kanyak kat. Ay nawaw, siyempre mo't. Utang ko nga raw, di bayada. Nangalaam nga iti kwartam kapsat. Inalak iti pitaka ti anak ko, kabsat. Ay nawaw, inalam iti pitaka ti anak mo kunam. No kasta, kupitam ni Lara. Kupit ayaday chay. Anak ko mo ni Lara, kabsat. Uray pa'y anak mo ni Lara. Nagpakada ka kumalatamot akin ko ana. Ay na, sigurado adi na mo ilaang madlaw. Ngamain, bak nang ti anak ko. Ay nawaw, Ado tinakitak a blue bills iti pitaka na, kabsat. Bak nang nilara nga anak ko. Da kayo pa'y man ti mga awir iti apuyo, nanang. Ay nawaw, si Kangay. Makitsendak ita, nanang. Ay nawaw, adda ko mamanin tilakad ko itakag. Okay laang kadikada kayo, nanang? Ay, kwa. Ita laang matkit di, nanang. Sige. Sakpay lang ti mga awir iti apaw. Ngam agawid ka mo ilaadagos Nanang. Manu nga oras mo ijay ngay. Dua nga oras laang. Ni Mare Estela ti kaduak. Amuyo matday jay. No iso ti agpalingke kat apagbiit laang. Adda ka di kwartam di ta, Lara, anak ka. An-anon nyo ti kwarta, nanang. Adda ko mapangusarak. Mano ti kasapulan nyo aya. 5,000 kumano adda anak ko. Ay nawaw, nagdakelon. Italaang mo manan ngagdawat ha. Inikan kayo mat iti 1,000 idi napalabas alawas, nanang. Naibusan na. Pangus-usaran nyo iti kwartayo aya. Kat saan kayo mat nga aggas-gastos dito'y balay. Mangtad ka kaday, wanaw, sermonan na.
Saan kumamat akastaan, nanang? Amuyumot anila kay ko ti agtrab-trabaho. Isula ang ti agsusweldo kada kami adwa. Nagado a sakripisyo para kada kayo, idiubing kayo pa'y. Apay akastamutan ti panagsasaom kanyak si Kalara. Imutan na kadimutan, Si kakaditin ng kasay iti kwarta nga iduldulin ko, Rio, lakay? Ay nawo, saan mo't bakit? No saan asika? Asino ngay nga rod? Diya ka mo kang gaa. Manuti mapukpukaw aya. 6,000 lakay. Anya, Wano? Ni nanang tinangkasay. kasaritam ni nanang Amangan no isong agpaiso. Agasam nga iti 6,000 no bilang man. Sigurado ka kadi nga da mapukpukaw, bakit? Amangan no na-misplace mo lang. Imposible mat alakay. Ni nanang lakit di tinangala iti 6,000. Ada ka din ni nanang ditoy, Nana Viole? Nay, awan mo't ni nanang yu ditoy, Lara. Amangan ko nak, no amuyo, no sa dino tinagturungan na. Napansiguro manen, iti ayan dagiti kumari na asugarol. Anya? Naglukon de ananang? Mas daawak nga raw, tadamanan kwarta na. Di kanayon na pa'y nga istoryaan kanya, katbak ng kakanaw. Inbaga na day takada kayo na Viole? Wan, adu ka nga main tinakita na a bluebells iti pitakam. Anya? Isubliyo no adapay nabati iti kwarta kinupit yun, nanang. Ha? Inton sumaro no, saan kay abasta mangal ala iti kwarta iti pitakak. Kasano ko di ka mo nga minmangtag? Agasam nga iti 6,000 nga inalayo. Nangipipanan nyo iti dadya a kwarta? Awanan na. Ay nawaw. Kasano nga awanan, nanang? Awanan na. Tanaigastos ko nga rudan. Agsaysayang kayo iti kwarta. No para kada kami katdakkel agat at ti 6,000, nanang. Agtrab-trabaho mo't nila kay mo. Masukatan tumanin Ay nanang. Tapno amuyo laeng. Mabainak launa yan iti manugang yo. Sweldo na ti kwarta nga inalayo iti pitakak. Anya? Tijak pa'y kayat, is-istorya ang kanana Viole nga ado ti kwartak. Nakababain ti kasjay, nanang. Naimbag kumaano pudno, ngam saan mo nga rod. Igisayo da ito'y nanang. Ay nawaw. Nateng manan. Na, iso nga rod ti imanayan ti kwartak. Makalawas samutin anateng ti sidsidaan tayo. Awan ti karni aya. Di kay agbirok iti awan, nanang. Ha? Saan tayo mo't akalding kag? Ay, pangaasi yung man, nanang. Di yu papudutan ti ulok. Agtipid tayon. Anya? Di kay agreklamo, tanarigat ti agbirok iti kwarta. Agyaman kay kitdi tamang mangan kayulat ta, saan akas iti daduma dita nga agbisbisinda. Anya ti gagara manang. Isubli ko ni nanang dito'y balay, ading ko. Ay nawo, apay mo't manang. Jakon magustuhan ti aramiden na. Apay ka di. Di nakit di kayat ti agsida iti nateng. Sigud mo't ngamin manang. Iso ka na napudot ti ulok. Tanoad na naluto anateng kat ibelang na. Saan lang aday ta? Basta mangal alapay iti kwarta iti pitakak. No agistorya ngamin kat patpat yung ti bagbagana iso aday ta. Nairuam mo nga gululbod manang. No mabagbagaan day jay kat naturay launay. Nakababainan kan manong Murillo. Di bali tanalpas matan ti second floor. Mabalin ani nanang ti agnaad dito'y first floor. Ije kamat second floor. Intulod mo mat gaya man ni nanang itayan ng hilito. Tapno makaamiris lakay. Kasla nakakaasi. Tapno maamiris na asaan anasaya at tikas jeng aramid na lakay. Agsaysayang iti kwarta. Intun kuan, agreklamo no natang tisida. Kunamlan asino abaknang. Naimbag man tayo manlugot ti kapsat mo nga agnad ni nanang ijay. Wan atan alpasan ti second floor ti balay. Mabalin nga agsina ti kaldero da kan nanang. Naturay kan agin babak ng tumat ni nanang. Dahito ti kaldero yaw nanang. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan ang hilito anak ka. Agsina ti kusina tayo. Anya? Dito'y first floor ti balay yaw. Ijayak mo't second floor. Ay nawaw. Apaya kas tamutan.
Tapno iluto yun, no, niya ti sida kayat yo. Ang mga nagreklamo kay manan, no natin ti pasangok kada kayo. Ay, saan kumamatakas ta, Basta, no niya timbagak iso ti matungpal nanang. May mayaten ti kastoy, ngam ti inaldaw ang masiksikuranak kita alamidon yaw. Ay nawaw, anyat napasamakin ka, kabsat salya. Apay ka day kabsat. Kimotong kamat. Kita aman tapantalon mo. Naipot ididay takin ka. Saan ka day? Nadlaw mo gayam kabsat. Saan kan samot ten amang mangan? Ay, maikaw ak nga road. Ha? Narigat gayam ti agmay-maysa. Si kantuma nga men. Nagpatangkeng ka. Agin babak nang ka. Kano bagbagaan da ka. Naturay ka pay. Ay, no amukla kuma. Inuray mo pay anapunwan dagiti anak mo king ka. Anyangay ita. Inlasin da kakat nga rudan iti kusina. Ay, tulungan na kumakabsat. Anyangay ti maitulong ko king ka. Kadagiti anak mo matan ti nagdesisyon. Ibagam no anya ti rumbang nga aramitek. Tapno mapakawandak dagiti anak kaw. Ay kaagbalbaliw ka Di mo kupitan ti kwartada. Kanon niya tin pasango daking ka. Isaw ti kanam. Di ka agreklamaw. Tapno di da makaungot king ka. Narigat nga ta ti agberok iti kwarta kapsat. Ay, nawaw! No saan asika ti agtrap-trabaho, sursuruam ti agtipid. Di ka agpili-pili, kandi mo sayangan ti kwarta asaan mo met ang nagrigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.